E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay de GTA V. Peço para todos que estiverem chegando, deixem o like, não vai custar nada. Pra galera que estiver visualizando pelo YouTube, hoje nós vai começar mais uma gameplay aqui. Peço para todos que quiser apoiem o canal, galera que estiver visualizando pelo YouTube. E a galera que estiver acompanhando pela Twitch, como de sempre o recado, anotem Ronaldo Carlos Televisão Gameplay, quem quiser me acompanhar lá, canal principal. E é isso aí. Hoje nós vamos continuar a campanha do GTA V, a segunda parte. Já faz, eu acho que quase 10 dias que nós não jogamos. Hoje nós vamos continuar a campanha principal. E também vou fazer tudo, as histórias secundárias, tudo que tiver. Já é um prelúdio, né, para os preparativos do GTA 6, né, que eu tô fazendo a campanha. E um prévio aviso também, quem quiser acompanhar toda a campanha minha de gameplay do GTA 4, junto com as DLCs e a balada Gate Tone, né, e The Lost and Damage dos motoqueiros, tá também na playlist no canal aí no YouTube, beleza? E é isso aí, hoje nós vai começar a segunda parte da campanha do GTA V. Quantas vezes já joguei GTA V, já perdi o número de vezes conta, né? Hoje, se ficar chutando, é a 45ª vez que eu jogo GTA V. Desde esses longínquos 10 anos, né? Desde seu lançamento. Lanino Trevisan, né? Carregando minha conta. O Rockstar. Eu sei que GTA Online, cara, hoje é a galinha dos ovos de ouro da Rockstar, que não para de lançar atualizações e tudo, né? Tem muita gente que perde horas e horas jogando GTA Online. Hoje no Domingão, né? Quem estiver visualizando, ou amanhã depois tô jogando no Domingão. Celular prazeroso. Já vai começar aqui jogando com o Frank. Olha lá, o submarino. Estamos aqui na casa do Frank. Vamos ver aqui a tia dele. É um boneco lá do Frank. Deixa eu ver. Tomar uma cervejinha. Aí. Cervejinha boa, gelada. Why you got to make all that racket? Eu vou pôr um boné, né? Pra combinar. Eu gosto de boné estilo virado. Are you cooking for me tonight, boy? Essa tia dele é chata pra caraca. O cachorro Chop. Que horas eles são no jogo? E aí, Chop? Eu sei que o aplicativo aqui, cara, ele patrocinar o Chop, o cachorro. Vou até colocar nessa capa também meia. Ah. O jogo não. Olha lá, ó. Tem um aplicativo da Rockstar, mas eu acho que hoje já não funciona mais do Chop, ó. Você treinar o cachorro só. Eu acho que não tá funcionando mais. Aqueles aplicativos da Rockstar, quem lembra? Deixa eu ver o negócio. Rapidão, pera aí.
É, a gente vai... Eu vou dormir mais um pouco. Esperar o dia amanhecer. Aqui, ó. Um jogo de 2013, galera. Ó, acho que remasterizado pra Xbox One. Ó. I'ma have a gentleman Caraca, calling velho. later. So make yourself scarce. É o iFruit, né? Não funciona mais, ó. Only on Moorhead Rise Again. Pablo Rebazar makes 28 million a year. É, eles descontinuaram o aplicativo. É, não dá mais pra utilizar o Job Feliz, não. É, não tem mais o iFruit, deixa eu ver, aquele aplicativo. Vamos continuar aqui. Dwayne Aller makes 35 million. It's been a minute. No fool. As gangues. E olha, tem aqueles negócios do ladrão lá que a gente... Eles roubam. I'm still waiting to hear back from Burger Shot. Pra gente adicionar eles no golpe. Ah, tem outra missão com a Tônia. Hey, you got something to prove? Deixa eu ver aqui. Parque de diversão. É aqui esse mercado, né? Where the bitch is at? Vamos fazer aquela missão da casa do roubo do Michael. Ah, tem muita mais coisa no mapa pra abrir. Do chefe de Salomão lá. Quase 6 horas. Aqui ó, o chefe. O Franklin ainda trabalha na Motorsport. Dipshit. Quase 6 horas no jogo. Ah, estacionar lá em frente.
Ah, já amanheceu, ó. You're a Tá racist. gravando. What? You don't like me because you O think quê? that I am an Arab. What? No. Tu não what gosta de are you mim talking porque about? acha que sou Excuse árabe, me, não. wait. That Oh, wait, boy. I- I am his mentor. Aqui, I am garoto. so proud of you. What do you mean, a mantle? Don't worry about that. Não esquenta so com what you isso. got for me? James DeSanta. Some kid. He is already late on É, his Mike, payments and o- I have o- this o bad time feeling DeSanta. that he will do Ah. more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get Juros it. pagamentos. The house Ué, is vai lá on, e pegar o carro de volta, né? Hampstead, Que comprou of num. Eclipse. It's an SUV. Huh? Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to Kátia, see you, entendi. my boy. É, vamos ver Good você, luck, meu man. rapaz. And law school, huh? Boa sorte, good luck. So, Mr. Kenneth, were we at financing? Aí tá negociando. Financing it seems like a shitty deal. Ah, because of the color of my skin, you think I am a scammer. O Simeon, no, é skin isso color's got mesmo. nothing to do with it. I've got this covered. Go and get the car. Vai, pega o My carro. credit's okay, and this is all like high-risk financing. Yes, you are a risk. I will not give my stock away just because you are a white man. No, I want a fair deal because I'm a responsible borrower in long-term employment. Vamos lá, galera. Explorar essa parte no mapa. Nossa, cara. Essa missão é da hora, hein? Eu lembro dela. Opa. Eu acho que o Simeon ele vai ligar pedindo desconto, né, da moto que a gente roubou no episódio passado com o Lamar. Aí o Frank vai ficar sem emprego. Olha lá, ele tá ligando. you change your mind? When I discover that you betray me, Talvez quando eu ver que você me I traiu. hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Um funcionário do mês, aquela moto pra você. Oh, Ah, I pau am no cu, lá. sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll Papéis need to gain seguro. access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief. Nada é fácil com você, né, Simeon? É, realmente nada é fácil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos roubar o carro do Michael aqui. Vamos encostar aqui. A mansão do Michael de Santa, cara. A música. Moto furtivo, ó.
Ah, nocauteei o... Nocauteei o parceiro, o jardineiro. Deixa eu ver a garagem. O Frank vai tentar abrir, ó. Ó o carro lá. Nesse episódio, nessa missão especial, que o Frank acaba conhecendo o Michael. Da hora essa missão. Vai pegar o carro do time. Que a história do GTA V começa aqui pra valer, né? Com a entrelaçar, né? Entre os protagonistas. Isso que é da hora. Eu não vou focar só na história principal não, galera. Eu vou fazer tudo que o jogo tem. Missões secundárias, extras. Que a maioria dos jogadores só foca na campanha, né? Senão o jogo vai ser curto. Acho que as partes do jogo, só pra lembrar, vai ser maior que as 46 partes de GTA 4. Vou jogar GTA V até o seu lançamento de GTA 6. Ih, rapaz, tá trancado. Ih, tá trancado também. Eu tô jogando em ordem alfabética a saga do HD, né? Dos universos GTA 4. Começou o GTA 4, eu tô jogando em ordem GTA 5. Depois vai ser o GTA 6. Vamos ver. Vai ser em primeira mão no canal, depois vocês me cobrem. Não, a sala de basquete, vôlei pra fazer atividades extras. Vamos lá, Frank. Ih, rapaz. Vamos lá, Frank, cuidado. Tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Cuidado, Frank. I'll cut your Pega dick o off carro. if you call the administrator. Hey, you know what? I am. Ooh, ouch! Raperino! Ih, o Jimmy tá jogando um jogo lá. Será que é no meu console que eu tô jogando, no Xbox? Shit! Caraca. Será que é Call of Duty Warzone o Jimmy tá jogando? Ele é um viciado em game igual eu, hein? Caraca. Oh, shit. Get off my face, lucky homo! Oh my god, seriously? My brother is such a homo. I think he has a medical problem. Like, more medical problems than the ones he's already been diagnosed with. O time tá... Mental ones. Essa é a única missão que o Frank consegue entrar na casa do Michael. I'd fucking know, right? De forma canônica. It's probably because he's so fat. I still love him though. Sort of. Well, the other day, I walked in on him, and he was jerking off over pictures of my friends. Ih, olha o que eu tô falando. No, not you. A Grace. The hot ones, Lauren and Lisa. No, I didn't mean it like that. You're beautiful. And interesting. It's just that, you know, guys don't... They just don't get you. Hello? Hello? Fuck. Fuck. Whatever. Bitch.
Indica quando som você está gerando. Nossa, a casa do Michael é grande. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real Nossa! pro. A esposa do Michael tá traindo ele. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Oh. Nossa, bora I think I got it. Ooh, okay, Amanda. Amanda. Just follow through. God, Follow you've got through. great hips. You know that? Follow through. Yeah, Follow I could get through. used to this. Vamos continuar. Excellent. Yes. Now slide your hips Isso. slow and sit into it right here. No, right here. Oh, yeah. I could totally get used to this. Oh. Vamos roubar o carro. Leve o carro para concessionária, é isso aí. Tomada de posse. Cadê o Marco falar nisso, hein, galera? Hã? Rapaz. Ô Simeon, tamo ligando pra ele. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the Se repossession você to me me this conseguir a time, I can requisição. have it back out on the street before. Ih, rapaz, é o That's Marco. a Olha lá. 9mm semi-automatic pushed against your skull. Now look around. Ih, é o Marco, tá Just keep apontando driving uma arma. where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, Ela atrasou os considering pagamentos. my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my Não guess, adianta na forma you're você working está a ligando. credit fraud. Credit fraud? Be serious, dude. Uma fraude de financiamento, fala sério, cara. Eu só trabalho de I retomada de appreciate a posse, kid who caralho. follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe Agora one tem day que we'll assumir have a beer, responsabilidade. and I'll explain how the world really works. Tomar uma Who cerveja, gives you tá the chamando. A car Quem te dealer, entrega a dog, ficha? by the name of Simeon Corretor de Yeteri. automóveis, o So nome this dele é businessman, Simeon. he look legit Esse to you? empresário ele parece ser Man, confiável? it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Não se preocupe, senhor Yeteri, Yeteri, we'll work resolveremos this out. isso. Que da hora, cara. Oh shit. Dirige com segurança, Frank. Você tem que uma arma apontando na sua cabeça. Michael. Do Frank. Hey, man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. Oh, Lord. Nossa. Place? Yeah, this the place, O lugar é man. esse? Whoa, É esse o lugar, mano. drive into it. Ih, Right through the rapaz. fucking window. And fast. E I'll rápido. put 2 rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke. Fala to you. sério. Acho que eu tô de brincadeira, porra, Fuck foca. my life, man. Fuck it. Já perdeu o emprego mesmo? Vamos lá. Do it. Pra frente. Sai da frente, seu animal. Oh, shit. Situations, dog! Franklin! Franklin. What the fuck are you doing? Mr. Simeon, it's not exactly Seu how it Simeon. looks. I always trump big for a job well done. Eu sempre pago Get out bem of here, por um kid. serviço bem feito. You motherfucker! Vem cá, filho. Be treated like this! You think you could take me for a ride? You think you could take my...
Chute nas bolas. Fucking asshole. I know people, you know. Nossa, cara. Huh? Does it look like it's worth $5 grand a month to you? You fucking Vale racist. 5 mil por mês pra você, seu racista do caralho. Nossa. I'll tell you something. This thing's gonna need some serious body work for it's worth $5 grand a month. Nossa. He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he Uh-huh. agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. Não sei. Kid might be a fucking idiot. O garoto pode ser um But idiota you do are a caralho. fraudulent scumbag. Mas você é um piece of escroto shit. fraudulento de merda. Don't make me have to come back here. Não me faça ter que voltar aqui. Ô, rapaz. Michael. Agora estamos sob o comando do Michael. Agora você pode alternar entre Michael e Frank. Segure. Ah, da hora. Procure e verá resultados. Querida Michael, foi um prazer vê-lo. Onde gostaria de enfatizar a importância de continuarmos a terapia. Avança do seu tratamento. É um processo fascinante quando a terapia parece mais útil e exploradora e quando ela funciona melhor. A vida é sem sentido, porém, juntos podemos tornar parte aumento. Recomendo que você continue tomando seus medicamentos. Não pare de ler os livros que te dei. Realmente se esforce para compreender o que está causando essas expansões de raiva. Ainda vamos ver, amigo. Estamos juntos nessa empreitada. Como você já sabe, gosto muito de trabalhar já. Você é um bom homem fascinante, Michael. Mas é uma pena que neste país a medicina não seja um ato de caridade. Dito isto, simplesmente terei que aumentar minhas tarefas mais um mês. Uma creche de apenas 70% acho que é razoável. Levando em consideração o estresse e a pressão no meu trabalho, especialmente Isaac Pendleton. Doutor, não sei, acho que essa merda não tá funcionando pra mim. Só fiquei louco e não me sinto mesmo. Uma hora estou calmo, dali e pouco estou mais seguro. Não sei o que fazer com as suas tarefas de novo. Nossa. Vamos ver o encontro aleatório, galera. Vou mostrar pra você que a maioria dos jogadores não faz, ó, nessa hora. Olha lá, ó. Say again? Partly all that bullshit you pulled. And Cara, partly foi- the repo's old man making me crash the car into the dealership. Ha! You crazy ass motherfucker in this partnership. So, Olha lá, o Franklin ligando pro Lamarck e foram mandados embora. out the car, That's nigga. scary. Beat your way, that sucks, man. There no lager. You know what? Fuck this. O encontro aleatório, né, com o Michael, ó. Isso aqui que vocês não vê. Olha lá o Michael lá, tá vendo? Essas falas secretas, ó. What the fuck? Wow. Cool bumping into you. Oh, hey. Look, I'm sorry you got in trouble with the boss. Tá vendo, olha You know, lá? ó? I'm Isso aqui sorry I ninguém broke into sabe. your house. Yeah, you're sorry you got caught. Nah, actually I ain't. You know, one door closes and that shit. All right, I'll tell you what, let's have a beer sometime. Yeah, for sure, dog. I'll look you up. Olha o Franklin indo embora. Agora tem missões secundárias, né? Abertas pro Michael. Come on, bro. Time to move. Holy Christmas. Can't wait to see the episode.
Qual missão nós vai fazer, sei lá? Vamos fazer uma missão com o Frank. Fazer aquela mais uma missão com a Tony, né? O reboque lá. Hey, boo! I knew you couldn't stay away. Them devils can't stop my level. O que é agora, Tony? Yo, raggedy bitch ass up. Fuck you, Não dá não, Lamar. porra. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone on Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the Quebrando pipe outro like galho. 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry, but where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. So where you parked? Vamos aqui, Tônia. You never could say no to me, Franklin Clinton. God damn. Franklin Clinton, I ain't so cracked out I don't remember that night behind the burger Not this again. What, we was like 13? But you was No, a man no, after see. that night. Damn, every time with this shit. And nothing even happened. It's all good, baby. I know that We wound know ain't good. healed. Hey, Vamos ver boo! aqui. Wax on. We're hitting the beat. That's our truck. You know the drill. Espere pela Tony. Agora o Frank foi oficialmente demitido, né? Da Motorsport. O Lamar também. Ou seja, tudo o dinheiro que eles têm. Agora precisa quebrar o galho para ganhar dinheiro nesse reboque. What you got? 10-4. We got an SUV in a handicapped spot without a sticker. It's a Lucky Plucker and Little Soul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Cause you look like you know what you doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist Oh, cause shit. there, ain't you, Tiny? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we Ó, can agree galera, esse é on. um jogo 2013 muito enjoa, né, cara? GTA é GTA. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You always did think you was so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner in Davis. Look out! Got your math on the corner in Davis. Vou ter que puxar um carro, rebocar aqui. Hey, boo! Hey, boo. Olha o Porto Sol.
raio solar bate aqui, ó, no retrovisor, que da hora. Esse é um jogo de 2013, hein, galera. Imagine hoje, quando lançar GTA 6, né, em 2026. Tem até a atual data se você estiver vendo essa gameplay. Caraca, velho. Qual que ficar pra revocar? Ah, essa aqui é daquela missão que o dono vai ficar bravo. Apareceu o dono do veículo, ó. Essas missãozinhas ninguém faz porque acho meio chato. Mas eu gosto de fazer 100% de GTA V pra progressão da história, tudo. We're on, boo. Let's move it out. Pra ganhar uma gaita, né, uma grana, pra fazer essas missãozinhas pra gente coisar, quebrando outro galho pro amigo aqui da Tônia, né, que aqui é mais tarde. Acho que não é spoiler pra ninguém, o Frank vai comprar essa propriedade. I thought you'd been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet. Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack. I gotta keep his hours up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem. Hello. I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years. Ah, eu tô aqui, quebra um galho pra esse irmão há 20 anos e tá porra, Frank. Caraca, velho. É a noite, ó. Lembra que o Michael prometeu pro Frank uma cerveja. E o Frank vai lá, né? Pedir trabalho pro Michael, né? Agora que ele foi mandado embora. O Simeon, né? Vai ser o novo parceiro de crime, né? O Franklin pro Michael. E o Michael vai aprender muito sobre o mundo da criminalidade pro Franklin, né, cara? É o começo meio de uma parceria, né? Tá nascendo entre os dois. Los Santos. Aqui na cidade onde passa a maior parte do tempo do jogo, né, galera? Drop it in the marked area. Same as before, honey. I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you round. Serviço completo. Se nós matarmos a Tônia. Don't you hey baby me? Where you at? Cause you supposed to be working, JB. No, I ain't your mama. She got wise and ditched your ass first chance she could. How faded are you, nigga? You ain't even making no sense. Who's that? $708 Who you with? Keandra? I'm out here covering your ass while you sat smoking with that hooch? Yeah, she don't talk back to you, cause she's dumber than Olha que legal, no mundo aberto, pouca gente explora, galera. Os diálogos no mundo livre, isso aqui pouca gente sabe. Yeah, whatever. I'll talk to you later. Don't go all gangsta on me, honey. Everything in moderation, Franklin. Even me. Like I ain't one of them before. Não pode matar ela, cara. Vai tomar no cu. Fica me fazendo esse trabalho todo. Ah, a resistência do Franklin aumentou, ó. Ah, esqueci disso.
Man, you Na got casa off do lucky, Frank, homie. de algum. Onde que eu? Opa, o Simeon tá ligando, ó. Look, man. Look! Olha You were só. like a son to me. Employee of the month. This Empregado doesn't do mean mês. nothing to you. Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Aqui a gente ajuda os ladrões, ó. Ah, aqui aquele cara. Quem lembra, galera, do companheiro do Nico Perry, só pra pausar aqui, que eu fiz no GTA 4. Como que chama ele? É o o Peck McCreary, é isso mesmo. É o Peck McCreary. A gente vai ajudar aqui. E quando tiver as missões de roubo de banco, coisa, ele vai nos ajudar, cara. A interação do GTA 4 e GTA 5. Hey, you want a cut of this? Come back in a car we can fit in and get us out of here. On your knees and stay down till we're gone. Nah. We ain't coming with you in that. Vem aqui, Peck. Ó o Peck McCreary. All right, let's go. Lose the cops. What the hell was that? I said I had a score. I didn't say I thought of everything. Well, you could have thought of something. A car. Everyone in this shithole city's got a car. Go back to Liberty City, you Irish prick. Onde que é a linha do trem mesmo? You know where we'd be if this guy hadn't come along? We wouldn't be sharing the take is where we'd be. We'd be sharing a jail cell. You know, I ran big-time hoods in LC. We took major scores. You can't even handle a drugstore? Oh, you and your stories. Shut up about LC. Shut up about the bank job, family, your friends. I don't care. So at least I know I ain't the least confident crook in the city. I swear, it's just this. Guy, look, man, can you just lose the cops? A gente vai livrar da polícia, eu sei como. Eu já conheço o mapa aqui. Ó o Peck McCreary, é ele mesmo, ó. Isso aqui, ó, os eventos aleatórios, igual vai ter no GTA V. Tá vendo, galera? Ó o Peck McCreary, é o companheiro do Nico, ó. Tá vendo? Isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. This kid's all right. Drop us around the corner, we'll give you your cut. Hey, look, I know I seem like a hothead and an idiot. I am a hothead and a bit of an idiot. But I worked, okay? And I can handle myself. I ran with some big guys in LC, and the only guy I know over here is him. If you ever hear of something, a score that needs bodies, would you think of me? All right, dude. If someone were to mention something like that, I got you. Eu adiciono você no roubo, beleza? Se tiver um assalto ao banco, roubo, companheiros de firme.
Franklin vai informar, né? Até essa etapa do jogo, o Franklin acabou de conhecer o Michael, né? Na retomada de posse. Vai ter serviço mais pra frente. Olha o Loche, minguante, quase coisa. Pô, esses eventos aleatórios é legal. No mundo do jogo pouca gente sabe, né? Não sei. Quem é novato, mas quem é profissa igual eu, sabe que você pode juntar essa galera por os roubos, assaltos a banco e tudo no GTA V. No evento principal quando tiver. Vocês viram, né, galera? Aí, ó. E a gente vai dormir. There's your share, bro. Think of me. Toma sua parte, irmão. Não Back in esqueça. McCreary of O Duke's Beck LC. McCreary. Membro de equipe de golpe. Beck McCreary. Desbloqueado, ó lá, tá vendo? Ao longo do jogo você vai conhecer contatos que podem ajudá-lo em golpes, onde você dará membros adicionais para escolher para a sua equipe. Tá vendo? É isso aí, ó. Eu sabia, é aqui mesmo. Agora sim, o JP tá sumido. Ajuda aí, meu irmão. Beleza. Vamos pra nossa casa. Essa parte do mapa do jogo. Depois eu faço as missões com o Frank. Eu já fiz muita missão. Vou dar foco ao Michael agora. Aí, seu filho da puta fresco, eu tô te passando aquele motor que nós passando a mão. Deixa lá nos barracos da tua tia, beleza? Ah, o Lamar. Tem até a foto do Chopper, né? Não tem nem a foto dele. Ah, fala sério. It's your boy LD, Long Dick, holla at me. Dá uma descansada, né? Uma jornada longa hoje, esse dia. I'm gonna have a gentleman calling later, so make yourself scarce. Vamos trocar de roupa, preparar o Franklin pra... Vou tirar, vou colocar a roupa normal dele. Sem chapéu. Ai, caramba. Vamos salvar. Are you cooking for me tonight, boy? Vamos com o Michael aqui, pra casa dele. Ai, ai.
Ah, vai pra... Ah, essa é a casa segura no Marco. Você pode salvar veículos estacionando-os na garagem. Durma na cama para salvar o jogo. Legal a mansão do Michael. Você pode trocar de guarda-roupa. Vamos lá. Fazer essa missão então. Pai e filho. É, passa mais um dia. Você é uma ditadora do caralho. Amanda é 3 explicando. Nem sei o que é isso aí, porque vocês estão cagando e com... O Michael acordou. O Mike tá nele, põe o fone de ouvido, não quer, tá vivendo um briga de família, né? O iPhone tocando. Só que relaxar a mente, tomar seu drink. Opa, quem que é? What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. What? Sit. Você tá aqui que seja. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't Chame do que quiser. Não me importa mesmo. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you Pô, só vim ver que tem alguma coisa que possa fazer. Tô vendo que você tá vindo bem. I'm retired. Olha, Ain't you a bit young for the pipe, slippers, você não é um pouco novo demais pra ficar assistindo a porra do pôr do sol. Sabe, eu tô nesse meio há anos. E saí com vida. That makes me the right age. Isso me faz ter a idade certa. You look like a good kid. But if you want my Ah, o Frank advice, trocou de roupa. give the shit up. Quer meu conselho? You work Insista hard, dessa merda. screw over Você se everybody that you esforça. love. Hurt, rob, kill indiscriminately. Roupa, And maybe, mate discretamente, quem just maybe, sabe. if you're lucky, you become a three-bit Talvez se gangster. tiver sorte, se torna um criminoso meia boca. Bullshit. Go to college. É uma merda. Then you can rip people off and get paid for Aí it. você pode roubar das pessoas e ser pago pra isso. Isso se chama capitalismo. So what I saw the other day was like when a corpse Foi briefly tipo reanimates o itself, que acontece quando o terrorizes cadáver reanimado. everyone, right? Todo What you mundo saw certo, the other day right? was a guy dealing with pests. I guess I Um cara never saw lidando com myself pragas. as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about Bem, então humility. a lição do dia é Tomorrow sobre we try a humildade, training Frank. montage. Amanhã a training gente what? tem uma nova... Uma o quê? I was just lost in an 80s Nada, movie estava meio fantasy. perdido em uma fantasia de um certo filme dos A lot anos. of time there. É, dá pra ver que você Much as passa I muito can. tempo So lá. that's why you here in Vinewood then, right? Então é por isso que você tá em Maybe I'm here Vinewood, because é? I'm just an idiot. Quem sabe eu esteja aqui porque eu sou um idiota. Thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Fazendo nesta terra. You a good time, you Certo, know cara? that. Até que você é legal, sabia? I tell you what, Vamos fazer o seguinte, least I garoto. can do is buy you that beer. O mínimo que eu posso fazer é te pagar Little aquela bar I cerveja. like. Tem um It's not too barzinho que far eu from gosto. here. Vamos lá, não Let's fica go. muito longe All right, daqui. man. I'm following Vamos you. lá. Let's take Amanda's car. Vamos pegar o carro da Amanda. Opa, Hey, o Jim. Jimmy. I'm going for a drink. Eu vou sair pra beber com I mean our boat going down the Western Highway. o seu banco It's- indo atrás na estrada oeste. Ele foi roubado. What? The yacht's been stolen? I was O iate trying foi to sell roubado. it. I know you didn't want it sold, but I need money. Não queria vender and mais, they eu don't want to precisava buy da it. They just grana want to aí. take it. I'm hiding in the head. You're insane! Você é maluco, Alright, I'm beleza? coming. Tô indo aí. For my Ô boat. louco, o Jimmy vendeu o iate do Marco. Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. Deixa eu te ajudar, beleza?
O Frank não tá sem fazer nada, vamos lá pegar esse iate. Ó, o carro da Amanda, bonito, hein? A vida no Michael é luxuosa. Lesson number 1. Don't ever Primeira have kids. lição, nunca tenha filhos. Oh, shit! Hey, man, look. If I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Ih, já amassei o carro da Motherfuckers be Amanda. lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Mythologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell Mike. Michael tem 7.660 dólares. Count that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo É it? só fazer um No, financiamento. Alright, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Bullshit. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'm gonna help you get this boat back, right? That É, you o are, barco, my tipo, nós friend. vai na praia, primeira vez no litoral. Nossa. Vai passar aqui no... Oh! Ó o barco do Michael. Eita lasqueira. There it is! That's my boat! Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. Leve o Frank pra perto do iate. Ixi. Hey, what we about to do? I'm gonna get you close, and you're gonna go board that thing. Alright, man, shit. Fuck it, let's do this. Alright, I got a piece of Cuidado, the Frank. box. They give you shit, I'll take them out. All that's cool, man. You shooting with one hand and driving with the other. But my motherfucking concern is I might miss the jump and fall in fucking traffic. You said you wanted to learn from the Nossa, best. cara. Let's call Hey, this steady, lesson number man. 1. I'm not up here for fun, nigga. Get me near the damn boat. You got a tight grip? Good. I can't do this shit from here. Get me close. I'd rather you don't... Nossa, cara! Tomar no cu! Franklin morreu. Nossa. Oh! There it is! That's my boat! Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. Hey, what we about to do? I'm gonna get you Vamos close, no iate, and seus you're gonna caras. go board that thing. Alright, man, shit. Fuck it, let's do this. Alright, I got a piece in the glove box. They give you shit, I'll take them out. All that's cool, man. You shooting with one hand and driving with the other. But my motherfucking concern is I might miss the jump and fall in fucking traffic. You said you wanted to learn from the best. Ah! Frank. Pull me down, we're gonna have to Minha paint the nossa. hole! Shit! Ah, shit! Get your ass out of here! Shit! Get rid of his ass! Oh, get... They fucking shot the engine! Fuck! Hey, stop throwing assholes at me! Don't you hurt my boy! He's a useless little shit! But he's my useless little shit! Hey, ain't you covering me? Hey, you asshole! Hey, this dude's trying to kill me, man! Demon prick! What the fuck? Atirei no vagabundo. Okay, now go find Jimmy!
Wait, you're the guy from the dealership. Yeah, Oh, Jimmy. and it's a long story, bro. Jimmy! Oh, Dad! Kid, watch out for the boom! Fuck! Hold on! Help! 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 Whoa! Crap! Oh, shit, I don't want to die! I paid 5 years of sailing lessons for this! Hold on, you little shit! Hold on! Hey, man, that... This... If you don't get under me, like, right now! Ah, joga pro teu lado. Hold on, Jimmy! Hold on Daddy's much coming! longer! Sit tight! I'll get I under can't you! do this anymore! Hey, get under here, man! Oh, this is it! This is it! I'm slipping! The fuck is wrong with you, kid? Dad! Don't dad me, you little shit! You better hope she's still seaworthy! Fuck, kid! Come on, come on, come on, come on! Hey, get me off the damn thing! I ain't jumping for here, man! Get close! Nossa, cara. Que missão. All fucking board? Let's stop this ship from sailing. This is a bad idea, Dad! Oh, That doesn't sound good! Hey, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Vou o motor, cara. Come Não on, consegui stay nada. with me. Stay with me. Ah, my fucking boat! Ah, foco, meu barco, caralho. It's just a thing! At least you still got a son! Hey, it's a chop shop back there, dog. You drivers there, we can get the ride fixed. Vai pro Los Santos. E troca de pilha, hein, Mike? My boat. It's just a thing! My boat. Please stop doing that! Meu barco. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie, Ah, that was fodeu, a você really fodeu tudo, bad judgment Jimmy. call. But shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat! No, it's not that. It's All we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's Ah, que filho, hein? Um filho desse não precisa nem de inimigo, hein, que tá trabalho. all your fucking fault! Or, it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. by selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, would you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? Leva esse calor pra I cá, wanna depois headbutt the consertarem road in isso. peace. Oh, Quero enfrentar esse lado em great! paz. Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Deixa comigo, velho. Enough, all right? Já chega, Enough. beleza? Chega. Hey, Franklin, can you call me a cab? Nossa, o Michael tá confiando no Frank, já Sure acabaram de thing, conhecer. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. Ô, Santos, All right, gosta. thanks. Thanks, man. Hey, so you Thanks, do man. much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. No, not really. This little shit Mertinha stays in fica this no room quarto dele o all dia day, todo, né? and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. O Jimmy They é clear my total head, you know, let fracassado, me né? dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fill your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure, whatever. Sure. Vamos lá levar esse cara. Up there, Tá go queimando o left. bicho. Conhecendo outras partes Los Santos. É. A cara do Marco tá todo fodido, ó. Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name Hal. He gonna look Vamos out. ver, I AU, take what's in my ele vai pocket, cuidar a do couple bagulho. $1,000. That'll cover it, right? $2.000 Yeah, deve should dar, be né? cool. Good.
$2.000. Beleza. So you sure you're good? Yeah, I got this. All right. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You gonna get your head right, all right? All right, listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man, let's trick this whip, homie. Vamos lá, homie. Ai, ai. Ah, Raul. Los Santos Custom. Vamos entrar aqui. Come on, man, let's get in there. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. O nome dele da oficina O, né? You gonna do this thing, or we got to bounce? All right, good as new. Ooh, mama ain't gonna recognize this bitch. Freios, para-choque. This wagon gonna be sick, homie. Oh shit, that's where it's at. Toy Boy's gonna flock to my mama in this ride. Put some roids in its bloodstream. Juice it. My mama's car had almost as much work as my mama. I almost ain't gonna be embarrassed to borrow this thing. Ooh, mama ain't gonna recognize this bitch. This wagon gonna be sick, homie. Ah, San Andreas. When mom sees a new paint job, she's gonna flip. Oh yeah, paint job. What up? Oh. Mom was never that hot on the red, homie. Like I said, bro, trick it. Oh shit, that's where it's at. Blindagem, né? Toy Boy's gonna flock to my mama in this ride. Você não cala a boca, hein, ô Jimmy. My mama's car had almost as much work as my mama. Pô, aí sim, hein. I almost ain't gonna be embarrassed to borrow this thing. That is fresh to death. Saímos, montamos pouco o veículo. I'm gonna take you home now. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. Or the credit Franklin, fraud guy. isso. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, no, I mean... Yeah. Sure. Jimmy, ain't he? Or James? Jimmy. Or just like... Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? Yeah. I see you at the dealership.
Then someone steals my whip, and Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new. Dude, my dad is retired. Like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost you your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting the resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I no. didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. A habilidade especial do Frank de dirigir. Oh man! Eu ia jogar o carro da Amanda. Yo, so like, Vamos since lá. we're both unemployed, like, Então, tipo, we já could que run nós dois together, estamos you know? desempregados, a gente Yeah, I podia think about it, correr huh? junto. Or, Vou pensar or we nisso, could just mano. like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, clubes I de get real strip. crazy. Yeah, I Eu got sei your que vai number, ficar shit, I bem. need it, man. É, eu tenho o seu número you caso know pra what? esse cara. Man, go easy on your pops, dog, all right? Cara, Alright, pega aí com o church. seu velho, mano, beleza? Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I Irmão de hope outra so, mãe. because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Peace, paz. Novos contatos. Aí, Frank, te adicionei no live em Vender. Aceite o meu convite pra gente poder se falar. Me dá um ok, ok? É nóis. Vamos ver como tá o Michael. It's fine right here, thanks. Vamos ver as redes sociais do Michael. Ah, tem encontro com o doutor. Vamos fazer essa missão secundária das drogas. Don't act like a tough guy. Ô, que carro rápido.
Oh, fuck's sake. É, o Michael. That bastard just took my money! I don't know what to do! He just came up and grabbed it! You should've listened! Devolva a bolsa da mulher. Eventos aleatórios. Hi. I think this is yours. You're my hero. I can't thank you enough. Os ambulantes chegando, ambulância. Oh shit. This isn't a war on drugs. It's a war on freedom. How is everything with you? Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight down. That this Quem é state makes você? illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't Alright, nice. bushmeat. This is mana. And I grew it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me this. Yeah, here you'll hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned Nossa, about tá the fumando monsters. droga, hein, Michael? Yeah. Uou! I mean, I'm sure they're nothing serious, but Oh shit, tô ficando. Oh! Oh shit! Fuck! Vamos atacando, você me bate com isso aqui, resto. Ah não, você não vai pegar aqui.
Ei, esses bichos não acabam. Hey, it's off already. I'll show you a vengeance, you son of a bitch! God, blind! I'm not smoking. Oh, acaba não, bicho. Finished yet? Any more of you freaks out there? Oh. Caraca, puta que pariu. And after that, you see, the liquor companies Depois pushed for disso, continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your Uou, support. Michael, que delírio, hein? Fuck just happened? Que What are you porra foi talking essa? about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. Fica longe de mim, ok? But it's a good cause. Oh God! You know what? You Which should see a pharmaceutical doctor company for that hired shit. you? A gift from God, to God, by God. Você me drogou, seu filho da mãe. You know No, what? please, it's medicinal. You're a I have a nasty car. fuck. I'm out! They rigged the vote. 95.7% people voted in favor. I saw the ballots. It's a lie. Are you a cop? You should get some help You with have that to tell me if you're a personality cop. of yours. Vamos roubar um veículo. Sai fora. 이런 젠장. That car is a bitch. Wow. You really are the spitting image of my older brother. There you go. I can see you're tempted. Ah, tá pra comprar arma aqui, ó. Find a job you love, you'll never work a day in your life. Vocês sabiam dessa, galera? Vou mostrar pra vocês o que acontece aqui na... Go to hell! Oh, Jesus! Okay, what's that? Agora eu chamar a polícia, ó. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Olha, filho da mãe, cara! Puta que pariu. Peraí.
Fucking hell! A cara do Michael, velho. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Police officers are en route to your current location. Hello. We have lots of options for the gentleman. Screw you! Jesus, please! Olha a polícia lá entrando. Olha lá, vai começar o tiroteio. Ih, rapaz, lá. Tá vendo? LSPD! Yeah. Nossa, cara. E aí, seu corno? Quero tomar uma fã, deixei a minha estamina de novo. Tomar um Sprite. That hit the spot. Vamos ver o que o Frank tá fazendo. Man, this shit bomb. Vamos chamar o Jimmy pra dar uma saída. Hey, I haven't seen you at the Epsilon training. You okay? Hey, yeah! I hear This ya. Big J, aka J-Dog, aka Dangerous J, and I should probably say like Jimmy DeSanta in case this is in relation to a doctor's appointment or a reservation. Spazik! I don't know how I got by before I learned Epsilon. Whatever. Nem sempre seus amigos estarão te chamando pra dar um rolê. Quando você ligar pra eles, podem ter outras coisas pra fazer ou até estarem dormindo. Ah, toma. Jesus, watch it! Ah, sou inglês. Quem que é esse cara aqui? How's things? We going out later? I want to get wasted. What's shaking? This Denise, I ain't here. So y'all just leave a message. Tia Denise do Frank. It's Sweet Rod. Whatever. This Big J, Vamos voltar pro Michael. Fazer aquela missão no...
Man, only inches. A moto esporte, vamos passar lá pra ver o Simeão tá lá. Ele tirou todos os veículos, cara. Não tá pra entrar aqui ainda, hein? Olha que da hora. Tirou 4 funcionários no mês. O Simeon. Bruno Frank. O chefe. Parece que mudou as coisas, né? Depois que apanhou do Michael. Que coisa, cara. Depois eu sei que não dá pra entrar aqui, ó. Depois aqui é proibido, ó. Premium Motorsport. Olha que legal. Ele tá fazendo as mudanças, ó, galera. Isso aqui, ó. Estão vendo? Olha. Bandeira norte-americana. Vamos dar prosseguimento à história. Where the whole damn TV is fucking garbage. Like I care. Hey, what's the shit? Pegar um táxi pela primeira vez. You ain't worth a piece of dog shit. Sorry. Oh shit. Válgame Dios. Hey, Ferris. Anybody out there good for pickup? Hey, remember me? It's Mama. Eu não quero dar carona pra ninguém, não. Eu já sei de qual é o mapa aqui, Los Santos. Yeah, they're gonna have a bomb. No way. Ah, crap. Oh, crap. O meu carro tá lá na garagem. Opa, alguém tá transando com a esposa do Michael, o professor de tênis. Hey, man. Terapia de casais. Tracy. Yo. Tracy. Oh. Oh. Ai, rapaz. Olha o B.O. É o professor de tênis.
Aquela missão que o Franklin visualizou. Amanda! You better not be! Not in my house. Fuck you, Michael. My house. Paying that turd $150 an hour to fuck my wife in my own bed? Michael, go away! No, I'm sorry, bro. She said you had an arrangement. You and I are gonna have an arrangement. Ah, vamos fazer um acordo, I'm sim, really uma sorry, porrada. bro. I'll comp the session. I promise. You are dead, man. Fuck, dead! Come here! Você é um homem morto. Oh, o cara tá de cuequinha. Hey, you! Stop it! Ei, você. Michael, calm down. What the fuck is going on? Calma, Nothing Michael. happened. It was a misunderstanding. She fucked a prick in my bed. You bullshitting. Oh my god, tá suando minha. You in? Oh, fuck it, I'm Você in. Let's vem? roll. Let's get this motherfucker. Just Vamos don't pegar esse kill him! desgraçado. Ih, rapaz, vamos lá. This truck yours? Guy's doing some work for me. He'll get it back. Might have a dead body to do it, but he'll get it back. Oh, so we killing this dude? He'll wish he was dead. Is that a problem? Shit, a dog shit shitting another dog's kennel. Exactly. People been shitting in my Exactly. kennel for too long. He went left up. The dog? Desgraçado. Hey, hold her steady. We on his ass. Fuck is he doing? Hey, get out the way. Motherfucker! Fuck, man, I think we lost his ass. He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Dirige até o Canyon. You see that little piece of shit? It's this track here. Esse caminho, né? Hey, he in one of these fucking houses. Yeah, keep your eye out. Left his car. Check it out. Little bricks up there. Ó, o desgraçado tá aqui, ó. Essa é a casa do Martin Matrado. Hey! É, Asshole! ei. You ran off before we could settle our debts! Michael, what? You got the wrong idea, man! He's about to have a real clear idea where I'm coming from. There's a Vamos winch lá. in the back of the truck. Opa! Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be Pau no this cu fucking derrubou meu dramatic? casamento. Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud. Well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a O long rebelde way, Mandy bro. progrediu muito, But bro. sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. É, talvez devesse ir aí em cima pra praticar o meu Bud, your revés. negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it Energia is, negativa. bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you Pega o meu dinheiro e ainda fucking come a minha kidding me? mulher. I'm Você tá gonna de stick putaria up comigo? my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. How fucking magnanimous. Ah, fuck it, May I please man. offer you my applause? You Parabéns. fucking motherfucker! Oh, fucking news. And we'll see how you like it when someone fucks with your Você shit. vai dar a motivação certa agora. Wait! You got the wrong idea, pal! Whoa! Fuck! Here we go! Let's see what happens! Dude, you are probably crazy. Whoa! Yeah, he gonna feel this one, dog. Nossa! Oh, shit. He's sorry now if he wasn't already. Oh, hell yeah, homie. You know what time it is. Nossa! Man, I think that shit's coming down, man. Come on, man. Do it to him. Oh, fuck. Oh, shit! Caraca, velho. Nossa, penhasco abaixo, cara. Ah! Fucking A! Let's see Depois how eu you vou like voltar aqui that! pra ver se a casa arrumou ou não. Man. Fuck. Fuck him! And fuck his deck! Hey, homie. I think you put a little more than a deck down. That's a foolish man who builds his house on sand, baby.
Hey, man, I don't think my boy Matthew was thinking truck when he wrote that shit. Opa, manda, tá Mr. ligado? DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Ah, eu só tava me escondendo lá. No! Yes, that one! Você é um homem Green morto. light! Green light! Martin Madrazo, morto. give you green light! Oh, I'm scared, lady. Vou pegar Just esse carro. fucking terrified. Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you. Whoa. Homie. Martin? Martin Madrazo? That's what she said. Damn, dude's a kingpin, homie. And you better hope. I ain't hoping anything. Chick was hysterical. Chill out. That coach should be doing the Russian broad. Chick needs to chill the fuck out. Dead man. Dead man. Dead man. Hey, man, that's a mean-looking motherfucking essays right behind you. You kidding me? Kid, can you do something? I'll try, man. Try. All right, all right. Fuck, man, these assholes are mean. Where are we on this? It's a misunderstanding, motherfucker. Pop that dude. Hey, fuck off. How you doing, Frank? You got a book, man. Go. How much distance you got between us? I think you slipped, man. All right, let's go back home. Wow, shit. You did good. I mean, your aim's all over the place, but you were a help. Thanks. I guess. Hey, don't get defensive. Go to a shooting range, work on your aim. Vai por esse You'll do lado, fine. Oh, fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. Got a few knocks. Oh, shit. Fuck's sake. Got a few knocks. You okay? I mean, you did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean, you. Mentally. Mentally? Oh, man, I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh, yes! Ô, Cal, tá tudo Fucking amassado. A, Bubba! Man, you sound kind of manic. You just been greenlit by the Mexican underworld ambassador to Los Santos. Trust me, we handled it. Whoever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. We just handled a few low-ranking clients. We sit on it, we see what happens. Kid, there's no use second-guessing. Felt good, man. Woo! Yeah, doing something for a change. Ha! Man, you know what? You are wasted sitting by that fucking pool, man. You're right. I need to do something. Scotch and sunshine is sitting on my ass. Fuck that, I'm better than that. Damn Skippy, homie. All that knowledge up there is withering and dying, dog. You don't pass that shit on, it's gone, homie. Se tu não ensinar tudo isso pra alguém. You wouldn't believe the shit I know. Yeah? You taking some scores? There was a time, that was all I did. Era só o que eu Well, fazia. you know, I could tell you some shit, too. Yeah, like what? About this city I was born and raised in. Now think about it. Yeah, do that, man. This could be cool. Vamos lá. Hey, thanks for the help out there today, kid. Valeu pela I had ajuda no hoje, idea rapaz. it was gonna get that hot. Não fazia ideia de que ia Pulling foder houses tanto. off the hillside sure has a weird way of fucking. É, um jeito bem Yeah, estranho de well, foder bem as I thought I coisas. was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think Oh we're about shit. to find out. Porra, acho que vamos descobrir agora. Martin Madrazo. You know who I am? Do you know who I am? Você sabe quem eu sou? Do you? No. Do you? You? I think so. Good. Acho que I know sim. who you are. I know where you live. Who are you? Eu sei quem você é. I'm Frank. Quem é você? License. Sou Franklin. Documento.
Now, Franklin. Então, Maybe Franklin. Help Mr. DeSanta here. Que tal ajudar o Sr. DeSanta aqui? Quem sou eu? I think Martin Madrazo. Good boy. Acho que Martin Madrazo. Now maybe give him a little of a Agora background. quem sabe aí um pouco de informação. Man, Mr. Madrazo. Cara, o Sr. Madrazo Mr. Madrazo is a legitimate businessman. é um legítimo homem de negócio. Ele foi acusado injustamente de liderar uma gangue mexicana, americana e um círculo de tráfico de drogas. Smart kid. Desapareceu. Now, Rapaz esperto. Michael. Agora, Michael. Oh, uau! Taco de beisebol. De metal. Significant, modernist, wonder home Valiosa. down the Modernista e hillside valiosa. in Vinewood Barranca Hills. abaixo e vai Neo I Hills. thought the owner was banging my wife. Achei que o Well, dono that was estava a pegando minha strange house esposa. for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Não Clearly. estava pensando direito. Well, Natalia will need a hotel. Natália vai You precisar de um finance the hotel. rebuild, won't she? Vai financiar a reconstrução ou não? And I'm guessing Ótimo. here that the Eu rebuild suspeito will que be a somewhere in reconstrução vai the custar algo 2.5 entre million range. 2 milhões e meio. Of course. course. Great. Ótimo. That's nice. Que legal. Come on, man. Que situação, hein? Hey, you Rascada, alright? hein, fiel? Never better. So what now? E Looks like I'm agora? gonna have to postpone my retirement. Parece que eu vou ter que atrasar minha aposentadoria. Fuck. Oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Cara, eu tô afundando em Look, I only know hipoteca. one way to make money. Cara, eu sei de um jeito de fazer I'm gonna dinheiro. have to give an old friend a call. Lester. Lester, I olha think lá. he's in town somewhere. Acho que Might ele have to está track na him cidade em down. algum lugar. Vou ter que rastreá-lo. Just give me a little alone time, alright? Só me dá um tempo sozinho, ok? All right, dog. Certo, cara. Porra, cara, merda. Missão cumprida. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Quem Who's quer asking? saber? You're awful cagey. Tô desconfiando, maldito. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound Michael. good, buddy. Tactful and charming even in death. Come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Eu Marietta moro em Los Heights. Santos também. Whoa, Em whoa, wait. Hey, Murieta how do you- Heights. Hello? You fucker. Amanda. Olha o cachorrinho. Keep coolio, baby. It's just a car. Olha o Dr. Freelander. Doc, hey. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Dr. Freelander. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Agora o Michael pode consultar o Dr. Freelander, hein? Ah, o Dr. Freelander. Vamos fazer uma missão no Michael. Vou no Michael hoje. Ah. Tão cedo, então eu preciso de jogar com quem? Tô com meio tempo de perder o jeito de pegar com força. Ah, vamos chamar a Amanda então. Hey, Amanda, it's me, your husband. What you up to? You wanna hang out? Again? Anyone would think we were married. Okay, great.
Hey, it's only a marriage. I'm not going to accept the pilot. Wow! Really? Essa é a casa do Michael aqui. Ah, de novo outra missão, cara. Ai, ai, já passando outro dia. A garotinha do papai. Você ia matar aqui ao Jimmy jogando. A Tracy de Santa agora, a gente vai conhecer. Jimmy! Jimmy! The fuck you doing? Nothing. Que bosta você tá fazendo? Because I keep Nada. hearing hermaphrodite this, suck cock that. Go away. What? You go watch your Vai embora, linear o quê? entertainment. Go watch porn. Just go Vai away. assistir YouTube, rapaz. What the Ô, fuck? estragou a televisão. Disrespectful little asshole! I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Não fale assim Mom comigo. was right about you. You don't know any better and you can't help it, but Não you're tem an jeito, asshole. nunca vai Now, why mudar. don't you do something then? É mesmo, pô, então por que você? Além de hit? ficar aí parado. Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. Levar uma surra do seu No. filho? Isso é... Não. Want you to do something. Besides Faça alguma coisa além de ficar aí sit there sentado. eating. Yeah, great. Comendo. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Você quer mudar pra mim, Jimmy. I'm just trying to help you. Só tô tentando ajudar. Nothing says I love you like smashing my Eu fucking dizer te TV. amo como destruir a Nothing porra at da minha all. TV. Nossa, a minha no Michael tá um verdadeiro tsunami catástrofe de relacionamento. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks, play ball, You know I have bad glands. bike ride then. Bike ride. You want to go on a fucking bike ride? Ah, Fine. andar de Fine, let's bicicleta, go on a bike fucking ride. bike ride. A bike ride along Fuck me. Vespucci Beach? Okay, Dad. I got just the thing to show you. Peraí. Já volto, pessoal. Fazer essa missão. Acho que depois eu vou zerar essa live. Fazer essa missão com o Jimmy. This day was going so well until you showed up. You know that? A casa do Michael, vamos conhecer aqui, ó. A cozinha. Well, you're lucky to even be allowed out of the house after that boat stunt. What's the big deal?
If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. How am I Jimmy. meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-faced? Don't Absurdamente. Seriously, some guys borrow your bow. Borrow? Pegam. You were hiding in the head crying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right, they fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or Esse é o want carro them to get principal no killed. Marco. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a Cara killer, mal. a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years. But that was an extreme fucking situation, and I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well, I had to protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Careful, come on! Shit. Vamos lá, indo pra praia. Primeira vez nós vai no litoral. É, Los Santos, conhecer o mar. Peraí, galera. Here we are, the bike rental place. Aqui estamos, locador de bicicletas. Bike rental guy out of like force a habit. Vamos lá. Hey Matt, this is Lisa. Pera aí. Well, I finally arranged Nós vai roubar uma bicicleta aqui. Fred from my overeaters group and Phil from my sex addicts group. You should say sorry. Yo, thanks. If I make it to the end of the pier first, you're gonna buy me a big-ass new flat screen. Sai da frente. Hey, what's going on, brother? Oh, andando de bicicleta pela praia. What is this shit? A praia de Los Santos. Olha o time se aproximando. Into the pier? All right. But if I beat you,
You're gonna behave like a human being! Hey, Pop! If you're such a health nut, you should do a triathlon or some other midlife crisis nonsense. Oh, I'm about to pass out. Fuck! Oh, my Lord! Hey, man, holy fuck! I didn't get enough to What the fuck? The fuck was that shit? O time é fácil ganhar. This is for... Ah. Gotta be shit! What's going on, my dude? Ainda tô maneirando, né? What? Yeah, what's cracking? Sounds good. Hey! I have to leave. That ain't right. Shit! Hey, what's going on? Hey, we got beef? Ganhei! Looks like you're buying your own TV. É, parece que você vai ter que comprar sua própria TV. Real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, Ah, why do qual I é? have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford, Tracy so that pelo thugs menos break fica in our comprando carro house. sem ter Tracy dinheiro. doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Desculpa, Invader mas é verdade. page, she's hanging out with producers and porno guys Live this Invader? afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah! Dad, wait! Whoa! Vou nadar. Hey! Wait! Olha a praia. Olha a raia, cara. É a primeira vez que estamos na água do GTA V. Mergulho assim, né? Nossa, cara. Quase me afoguei aqui. Imagine a água no GTA 6 como que vai ser viva, né, galera? Infelizmente esse iate aqui só aparece nessa missão, a bandeira americana. Nossa, o Michael tá um pouco gordo, hein? I'm a dancer. Yeah. A Tracy é garota jovem, parece. Plus, we're taking you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno Estão all fazendo over filmes. town. Mom rented our house to them last summer. That was What? your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I Vamos do it? embora, let's go. Hey, ain't cool, man. What are you doing? Hey! Nossa, cara. You're such a jerk. Come on! Dad, you dumbass. These guys Come are on. serious. Yeah, well, so am I. Eu também não. Oh, motherfuckers! Get on! Vambora, vambora, Now. vambora. I'm about to skin you alive! God damn it! Go! Acho que droga.
coming after us! Go into that outlet! All right, all right! Oh shit, they're popping off at us! We'll lose them if we keep going this way. Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, celebs, serious drug dealers. Since when did TV Hey, people Michael. and drug dealers start hanging out? Come on, Dad, it's Los Santos. F off or my dad will like cap one of your asses. Move, Papa! Looks like this is the way out. Vai dividir só desse canal. Hey, turd buckets! If you kill us, you'll be jailed, and the Sea Shark will be impounded! How is capping us going to solve anything? I don't get played like that. I can't believe I sort of had sex with you, you psychopath! Back off, assholes! Okay, fora, Free. Back up, you pricks! My dad's the one you want to kill! He's on the front of this thing! Fuck, I think we lost them! Oh, I'm going to die! They're gone? Cool. See, it's okay. I'll take you back to Jim. Vai de jet ski. Okay! No, it's not okay! Okay, okay. All! Hey, we're alive, aren't we? Those psychos didn't kill you. Psychos! Only you can get me chased out of a party with effing guns! Yeah, huh? Well, maybe you're in the wrong fucking parties. O parque Los Santos. Já tá pra furar aqui? Aí. You're a menace! Uou! Jet ski, eu tô. I could rupture an implant! Calma aí, Trey. I see that traitor! Jimmy! Jimmy! You fucking Oh, não! Só tô arranhado de base, jet ski. Okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told Eu him não where you sabia que ele were. ia And he atrás de got that você. crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined Vou my tomar life. garona. O Zé acabou com a minha vida. Tá indo de maior a pior relacionamento do Michael com a família, hein? Caramba, hein? Que situação. Ai, ai. A garotinha do papai. Até que nós foi bem. Tracy. Olha lá. Got a seminar out of town. How about the day after? Great. How's 7 in the AM? Legal o binóculo aqui. Vamos ver o que o Frank tá fazendo. Vamos ver o que. I knew I should have taken the other route. Tá enfrentando o trânsito. Vamos voltar pro Michael.
Agora tá pra ir na casa do Mike salvar o jogo. Eu vou salvar o progresso. Já fiz muito. Nós tá no parque aquático. Parque aqui, ó, galera. A montanha russa. Aqui no GTA V, igual diferente do GTA 4, não tá pra pegar cachorro quente, hambúrguer. Michael, meu dinheiro, onde está? Você não quer que eu te visite de novo. A próxima será muito pior. Michael Martin Maturazzo. Oh, okay. Thank you. Call me. I cannot come to the fore right now. Call back. Hey, you my dude, right? You know that's the truth. A gente, da próxima vez, nós vai visitar o doutor psicólogo, o doutor Pilander. You'd be here by now, honey. Hello. Hey, what's going on, brother? I feel like I'm living in paradise, you know what I'm saying? You asshole. That's no way to treat a lady. A bandeira aqui é... Infelizmente tem muito lugar só em feio e não tá pra entrar. Imagino o GTA 6 vai ser assim, ó. Vai entrar nesse lugar beirando a praia. Ó as pecadas que tá pra deixar, ó. É, chega por hoje, já vou salvar o jogo. Ah, shit. Eu fiz um progresso pra caramba aqui no jogo. Mais 2 horas já de gameplay. Fucking dick. Vamos aqui, galera. Vamos na casa do Marco que a gente acabou de conhecer. O foco hoje foi o Marco de Santa, né? Então algumas missões com o Frank. Agora rolou o Martin Maturazzo. Acho que no próximo episódio a gente vai fazer o esquema de assalto ao banco, com o Lester, tudo. Honey, I'm home. Querida, cheguei. A casa do Michael. Depois nós vamos explorar aqui no próximo episódio. Ah, empregada. É a empregada deles. Hey, Ava. Keep doing what you're doing. Ava é o nome dela. Tá fazendo uma boa limpeza, hein? Mrs. Amanda likes to see herself in everything. Hey, Ava. Keep working hard. I love it. Hey, Ava. You're doing a great job. Vamos tomar um suquinho. A Tracy não tá aqui, o Jimmy. Quarto do Jimmy.
Ah, fumar na narguilha. Vamos pôr a roupa clássica do Michael. Ah, as fotos de casamento. Aham. Salvar o jogo aqui. Salvar o progresso. É isso aí. Jogo salvo. Bom, galera. Vamos ver aqui. Estatística, habilidade, Michael, Franklin. Tem que aumentar o combate do Franklin também. Tem muita coisa pra fazer aqui no jogo. Não vou focar só na campanha principal não. Melhoras a melhoria de habilidade da mira do Franklin. No próximo episódio a gente vai frequentar o doutor do Michael, psiquiatra, né? Fazer a continuação na missão principal com o Lester. E armar o assalto ao banco. E focar também naquela missão do Franklin. É isso aí, galera. Então é isso aí, galera. Obrigado por vocês terem acompanhado aqui. A gente fez um progresso legal. Conhecemos o Michael, né? Mas de forma profundamente. No episódio anterior, na passada norte. O Franklin começou a ter uma amizade com o Michael, uma parceria, né? O Franklin foi dividido com o Michael, né? Obviamente demitido pelo Simeon. E é isso aí. Na próxima parte a gente continua assim. Obrigado por vocês terem acompanhado aqui. A gente